jara ya kuga na ukamwarithia bwega bukereano ria mwana akona jeka muciari ate kumuthikira kana ria gute muntu mwendete iria bomba kugwatwa stress arafu kagita kangi ana betu ibejaga bakenda kakuonto nagono withira nurathurite mutori withira sombi ni ratirire we stressed kigwa kibyaku na ne mwana weja ukamuretera stress ire iwe kaciari tukamenya ko handle mantu jetu tukethora turi friendly kiriana betu bakamenyaga ndina thine jinkira mami ngira baba na nkagita kuthikirwa kwina itwethere tukiona makarika ta mwana akwigwa gichuna gukiboko thirwa kinyunya ndawa kwa mwana akwigwa kiweya kigerio athina mbere kwigwa agiteya na roji mwana akuthina mbere kwigwa agikurukagira gantu na egwa kirutha mantu makurigere na mantu makumakania mantu mama muno mathia na mbere kwa maechangagiro imbi na muno nkuruki nata tumba kana nada tumba kwigwa tukitedagiria ana betu batikali kaina mantu tama muno mantu tama kwiruta mioyo na mantu mangitamara kimya gikiro results ya KCPE ziraumire actually bakeruye goro niwe gaciari ko appreciate mwana uku kiria gwata tutithirwa tunganene kwina uri we yume pa mauko kwina ungi we yume bwa gucwana njira mwanya na kagita kamwasi ajibethera ba inyiritia na bao kamwira ndendo gwata max ije ndendo gwata icingi na riria areka kugwata kuona jeka agwa inawe iwe goga appreciate mwana ukamwira kinya wako agiki gukagiria wange ria mwana omba kuona jeka atengwa ni aciari akona jeka kurega ukuruka kigerio ikukuga akugwa overall kitumi kuona bomo baita bakanywa ndawa bangi bagacura kana njira mwanya tikuga mwana uga atendi kwigwa jeka kagita kau kagirwa atina muntu kumwerewa inkweti kiki gituma bomo benda gucuraga na itugaria mtu ari depressed irio muno omba kuthugania ukwa no depression itijaga uri moya mbere na stress kidogo ikiendelea iti treated irio na ndio mtu omba kuona buru ni ntino maana ntio value akathugania guciuraga na kwendawa ya murimu wa mathugani kana kwendawa ya stress tutemba kuga kwina ndawa ya stress exact jaria wigwa wina nukurumo ikamuto wina kaedic bamubeta bakagura painkiller kanywa urone kuga kamuto karaga tathira ugeto kagura painkiller kera wa tritika muto kago kuiga pain at the moment lakini kuna gintu kitake kureta edic lakini tokiu uta attend to na nditi omba kuthira ivo ekaria wona we stressed nawe ukamba ku address imbi kureta stress kenda na ndito omba ku address the result iri kumana stress rira mwana eja na atikurukite bwega ugateka kurego kuruka kwawe tega nikiata performere bwega nikienda riu ringi omba kumutethereria so when a person is stressed mtu ari na stress ito advocate muno kwenda kutegerera mtu uju imbi kureta stress yu and then to treat effects ya stress ethira kuri na headache ukaewa ndawa lakini tugategerera imbi oyo ngo yombite kureta stress na tuge munukiria na bara baturaithite maybe ugoro to bwe mundi na bethire to bayikurukira mantu mama stress depression na mantu mumangi monde muntu wa mbere ana baba kagita karaba yiwe mantu tamama no weba batiri kwandress na muntu kwina kagita kara muntu awata wanuntu akathikiria chore bake ukethera muntu akuthiera muchoro wake ni onde na thina ino na bamwe bakaina mbere bamwe bathia na mbere kwa baitu teyaga actually na nontu maybe bo kuthuka muchiari nontu bo kuthuka bagu no we muntu wa mbere buruka gita kara wambire kwa wina mathina tamama obateri kwegwo kiona kana nyi basta bakanje yenu kiri omuntu nethero ari na muntu uria ona netikitie ni muntu omba kwira thina ciawe kuti ati judged kagita kamwe wira muntu kathina karia wina koipa makaga muno kuri kinya ugwe no kurukire mancha moja jao ibo wakwithira wina musore wakwi uria wina thina tukana kamwira na betu inkwenda ku insist muno karaye na ciari baku ethiri mami waku kana baba waku ukethera uria kwina umwe wao kumba kumwira thini ukurukira ngotike guti muciari uria kuthikiria mwana wawe riria ari na thina na omba kumutethia
Okay, bwega sana kuona rutero rwa SMS chetu kwina ntubathiete na mbere kwa bae turaithagiria na ugakorwo murithire wina kiuria kumibi kionde kirakige na mantu makuri na stress na mantu tamama maige na depression na mamonde no thina mbere kwa gitwaragiria na ugatwira kana ukauria mutaalamu wetu akaina mbere kwa gicokagiria no ntutwinwe aga ugorobwe munde kengo tigira ate kwina mbere kwigwa akiaranagiria nati wini kumate chuka akibwega sana itukuona thank you we mitaboni katika barabange nkuona bathite na mbere kwa bae twaragiria gatu ina mbere kwigwa tukiaragiria mantu mama kondeni zaidi nina kagita kaingi nwithagira muciari wengwa no yakureta stress ino ke mwana maybe uketheria aciari betu bongwa bena nkuyanio bongo kwa bongo kwina ndo iri aramwijie na mantu mama kwina mbere kwa makithukagia hana muno ukethera ara maybe ithe aguturangina mwana ara na kuona na mantu mangita mara stress ino na chumba utweka hado na njire kariata ana bethero barina fragile mind itho it is so sensitive ni batekaga mantu jonde jaja kuendelea kire environment iria bari utumba kuga environment iria ugakura uri oiye determine uri umba gukuru kari na ndiriria kwina nkusheni ndene ya family bwego aciari betu ukathithia bukarikania mantu jaja kire aciari kwa aciari pute kuinuvu ana at times ana ibomba kuthwa bari stressed ni mantu jaja kuendelea kirenja especially aciari betu baekuru ndiria mami wanja ena kathina kana riria athuri tirega ikumenya untu nyari ya kurugirio na kurwa na suburia na kurwa na thani na ana na ndi batekaga moods cia aciari bao bakadetermine mami nake ni narua mami kuona athike ni narua na ndipo eka muntu akamenya kuhandle mantu jara kukurukira ina mo mature we nitukaria muntu ari stressed kararia muntu akuthugania muno kana riria athuritwe ati umpaka kuthugania bwega tubwana tero ari na irrational thoughts kitumi kuonenya mwana akosia muciari kidogo kuigure ukaruma kumuringa rwi ongi akamugerania nao na bo ni untu buthu gukuriana betu untu uria ana bakona family cia twikiendelea tugaga bakora wagiana family cia ono ubumba guciendereithi kwa aciari bwe guka role model wa mwana waku ukamenyoro kamutana nyino uaga akurakari. Okay, ibwega. Na muno tukiragira mantu mama gena stress. Na hata stress ni ya nambere kwigwa iki ringithagia kana ya affectaga mathugani metu na kinyamiri yetu. Riria mtu ari na stress mwiri jumbaga kuonekania macokio lakini ite ukaga urimwe ita process. Riria mtu tuge ari na stress no withirwe wiri nyumba ukonekea nyewe stress na wewe tuga stress ni janjira inyingi na ontuko mtu nomba kuthware exposed kiri different levels tena ndi mwiri jwa kujwa passive age threat kana age stress mwiri jomba gwita hormone mwita cortisol na tuga yewi it's a negative hormone ni mpaka ku affect mwiri yetu kakita kara mtu wa passive kwiri na thina kara kwina stress mwiri kinyajungwa ijombaga ku passive tineu tugaita hormone eu rafukithira kura wambiria kuinaina kwibara bangi bakambiria gutena and then tuga mwiri jomba gwita sugars irika gita energy ya save kumathine neje alafu warikia kuona thineji mwiri tukageria kurwa na hormone eu ntuga eu hormone ntuku kuna hormone ya tuga ni njega the happy hormones kuna hormone ya tuga ipenkira natural cia mwiri lakini hormone ya stress iyo hormone umba kudhuru afya yaku mwiri tukageria kurwa na hormone eu na jomba ku recover ukethira wi sawa lakini wendelea kwa exposed kiri stress jamona wendelea ku expose ki conflict sianja ka mobitional janja ati umba ku cope mwiri jo yituga no kakajo kai exhausted keto mikona nandi mwana arina kukarakirira utheri ukona mumba kyugiba kurumo imutwe kwiroka mukiririo na rua kwira ati kwikura no tekiarite ntuko yonde ari kwanyiranirite nonto hormone iji isacurate mwiri junde yetande kupa kiu eka interfere na
kuthiwa kwa irio no rio bikaya absorbed eta na uki mutwe ika sense ko mutwe joka sense ko na thina ile ga produce through headache eta ke sukari u cia mwiriri ituma ikaya inya kenda umba kurwa na thina mwiri jo passive ikaya produced keto mukona mundu rira na stress mita jama ingi na sukari yeje ni kuthiwa neti utumirike ile umba kugwata blood pressure na ndi stress hormone ute njega. Okay, ibwera kwina nchambere ritwa Brian ariuga ethiritwe na stress kwegita riraya na ariuria stress ino no itemega twika atiumba kuruta ngugi ariuga na aranteresha kanyakini ibwera Brian kumanteresha kanyakini ariuga ethiritwe na stress bakagita kara kana ethiritwe na stress niria kuria stress ino no itemega twika atiumba kuruta ngugi na achoka auria na hata mtu omba kumanage stress. Ndira mtu ari stressed ituga no ithirwire kagita gaka kwi sana kagita kidogo sana lakini ndira kwa exposed to stress ituga mwiri ijunuka kurwana effect ya cortisol hormone mwiri tuka give him tugajweja exhausted and mwiri jwa exhausted ndo tumba kuthukania mbwege tuga kwene rational thinking na para pengi batumba ku concentrate nyoka munengira nguyuka mwira mutwiri wari kunywa sai utugitangire ngomberia mutwiri wakanyo sai ambire kuthugana kibikiu kikumusumbura atirikana ngugira kwe nya cha Brian ngugiwe no ithirwe ina interference kidogo ati umbo concentrate na kwibara bakaraga bakiurairwa for so long ukitho tugaga ena thini ya recording atirikanaga lakini tukwenda kwawe meyame utugone cyo nthe nenyewe concentrate and kirigintu kimwe. Okay, ibwega, thank you very much. Ndiona we kwina ntubaingia sana bathite nambe kwa baitu baragiri ibwega i ukurukira SMS kwina SMS iri ya Google kana kwina namba ya thimu ire ukijonigia kukia TV ya kumuretheria no thinambere kwigwa ukirekithagiri kiuria ya kwagu na tukainambere kwa twishokagia kiuria gitu ari ureti nkuruki na hata muntu omba kumanage stress. Kumanage stress kwina njira nyingi na tugaitegerera cionthe imwema no mpambe kuga personal awareness kucierewa cha Brian no mbuye wambe were imbio yo mbuye kuretera stress alafu arekia kumenya cause ya kuya stress riro omba kumehandle ethirwa ikintu omba guciana mtu no umwire ukagita kuigwa advice yake tugaga a problem solved a problem shared is half solved. Yeah, sure. And then itomba kuga mantu jangi cha kusensia ura mtu akitaka mantu no withire uroka rukire kwitangugine na kwina jam rira wiki jam nigagwa kunoga muno kwa kuigwa uthuri nikengari tikwita no usensia kwa kaira kurio kendo kinyangugine kurio ndo tukainye ukasensia uri ukitaka mantu jaku at times no tugekinya uka minimize matarajio jaku ukithira we expect mantu ja maingi manja Christmas iri acho ukithira we expectations nyingima wale gokinyaniria kire ukwenda kuigwa wathura ibega at times ukithira wina matarajio kidogo abo ngi ukabanga mbere mantu jakarika kenda withira we expected wona bukarike bobungi bure yokarika ende muthia kuruibo gakumenyete mantu jonde tukomba ku control kwina mantu ja jonde moti umbo control ko ukagita mantu jari okumba tacia ripeto kasi amerigo emingi mana kwina ananja mbo kapagaro kapera bagutwarike ukengi nikenda ntukwetithirwo tekethirwo no gimono ibwega. Thank you kwina antubengi aba the tubakere kwina eva please send me the contact of the lady. Okay, sawa. Tukainambe kwa ndikomenya wakarawata lakini agatwera maybe tukirekere mubango kwina gongea kugaga ibwega no ntubwa marutano mathongi mara uthire tukinambe kwa wetu thomire. Thank you. Kwina oyongea kuga kethie mugeni mwire turindeni zaidi tuthite nambe kwa tukithikagire. Thank you very much. Kwina kumarutero kwa yuta ai ni Maureen aliuga every to ekurukagira stress chia mwendo wake stress ino stress ya nambe kwikiwa atantu baingi muno stress ino no chithi nambe kwigwa igitemaga muntu akathugania kulutha mantu mathuku ndeni ya mutore wake kwe muntu mibia thia nambe kwigwa gitigawo ukethera kuthugania kunywa karawa kunywa rogoi ukethera kwe muntu akaigwa gutiwa thongire mantu ni makunywa nchobi mantu tamamu
ndeto teino nacho ibatiri kwikira idagiro na njira karieta kana antu baiga tigane kana nata antu bamba kurwana mandu tamama ndira kwena relationship tuga kikiti kintu kia muntu umwe kintu kia antu baire nibaga antu barabare involved bakamenya ria baina wathukanu bomba kuthithia mantu jajate ndira kwena conflict bomba go solve conflict jajate lakini andiki nya muntu ari wengwa na umbite nipatere kwithuganiria wengo gaciuria riria gukejana gutigana ambatere uciuraga kana tembatere kuthithia tuka kiambere gukamba gutegerera kuri biro kwenda kuthithia ugacure bobo ni untu bobo gaka ni untu bobo thuku wategerera consequence ya uri kwenda kuthithia iyo rio kumba guteka action ke morin no pombe kumwira pakarendi na mwendo wawe para nili mantu jao ko mantu mwenda wa methina kidogo nina ndiko menyekana oro kana no akurukirie nawe mantu methagiro mena gumu kidogo mate mantu bamwe bakaina mbere kwigwa abena mathina ta mama bwega ndio na okay sawa kwina ntu bengia katumagaruke kidogo tuinambere kwa tuikuyagia arua nini wona twachokera tukaina mbere kwa tukera nagira muno nkuru tukiridageria byori byako muredere wa Meru TV lakini mbere kwaranira nati gukuruka okay sawa thank you okay sawa ngogito tayarongera lakini ibwega no dinambre kokera nagia nati gukurukira namba yetu rere kionini gya kwa gukurukira WhatsApp namba yetu no wenu na ukainambere kwa gitu andikagira kinyese mezi yaku namba yetu bado no wenu tukainambere kwigwa tukime onaga muno ritukwareria mantu ma stress mbere tutia dinambere kwa tukiuma rukani na ritukwareria mantu ma stress the holding of the stress kagita ka stress ina mbere kwigwa ekiwataga muntu kuri antu bathia na mbere kwigwa bakiarageria mantu marwimbo the song rwimbo kwigwa kigwa rwimbo gumairu tethagira kiri mantu ma ukabana na stress rimbo irotethagia lakini tutumba kuikira antu bonde ora kura wendete misethu kura wendete rwimbo kura kugare ankuigwa ngithugane muno mbete nkama mama mbukire nkige wabwega iyo tuga strategies ya kudina na stress ni nyingi lakini ringana na muntu kirendete tiga ukija ki a counselor urenda gutumira rwimbo njira yaku ya ku minimize stress itugaga weje na rwimbo rao ku identify na rumuno kari muroro thikagira yuko ikono kwigwa bwega rero mbaga gutumira tutikunengera rwimbo uo okay imantu mari kumama natural mara momba ko mari otende tukona rwimbo injira emwe thank you kuona okay sawa rwimbo injira emwe ya ukabania na stress maybe imantu mangi mari ku natural mara muntu omba ko yagitumagera kurwa na stress ino no twigwe muntu rere ari na stress karira kuthugania muno tumwiraga ambe akarendi gakucemiruke and then aitemiruke after second ithano au uconcentrate muno uri gukucia miruki no uri kumita ituga the deep breathing iyo nitumaga mathugano jaku jakaborera no bomba kuthugania bwega no kithira uku calm down kairi tumba kwira muntu no ete walks kana gita around gireta kidogo ukebera gintu kiu kwigwa gikwasa tia muntu ete takire environment gera kwina tumite ara kwina maua kintu tu natural tijana hata unine kwina gituma no ba concentrate okay kenera mono environment iriori kinye gutuganire na calming effect yeah ibwega sana kwina kome hadiugana thiete na mbere kwa gitureithagiria hadiuga watching and enjoying the show say hi to Kiki ona Kiki ba witabu okay ibwega sana thank you very much kome nonto kwina mbere kwa kireithagiria kwina nchambere rito nyayo matu hadiugana thiete na mbere kwa gitureithagiria from Kobo ali Kobo na kwenu iyo thiete na mbere kwa kireithagiria kumana ante cia Kobo na aliuga ngukeje sana na alendeni na akaina mbere kwegwa akiorombaga kinya aciari okay sawa bina mbere baba kimenyagira na bako kagitani ka rotha ruru rwa thiongo maybe mantu makoneni na kithomo kagita kaingi tu ya nambere kwegwa tukiona mwana na kurukaga bwega na wata grade mbega na nathia nambere kwegwa performance ya keri mbega bwega stress ka kuwata mwana toyiri mantu okay no affect mugendere wake wa kithomo
mono mantu ja kithomo mantu je sentand kiri brain mathugano jetu ria muntu akwenda kuthoma na batere kwithirwa ari in a healthy state kethirwa atina mathuganio akithirwa atina mirimu rikaniriko ria muntu omba kugwatwa stress karia mwana ethirwa na stress ati omba ku concentrate kiri kithomo ethirwa kithuganirie muno gintu kiu gimukwasite na kari tuna muntu ari na stress na karaga akiurairwa muno andi kinya thoma tugaga ria muntu akwenda kuthoma na gwata gintu brain neja wa time omba ku process mantu jaja nete omba ku process mantu ja maingi horimu na ria muntu ari na mathuganio na athoma ja mwana athoma atirikana kairi untu kira kimugwete ikiu kimukwasite kia kwenda ku deal nakio andi kitumponetha mwana arakuruka na kugwa performance yewe iri so poor na bamupate umba kwaria imbi wikubasumbura kuibwega ciari ugategerera hana ukona mwana oku aithirwa wakati atarira ari kawaida na riri ati sasa wakenda umba kumenya ibwega sana. Thank you very much. Ndio na kwina ntu baingi muno ndiko menya kana gatuka live no chionde kana gatuka kurukira imwe kwina oya kuga Eveningham alibeta Ildan Jerry kumana nteshia maua okay aliuga na vitu nambere kwa kera idhageria mubango okay na okay yanto ibwega sana angira kumanterechia siaka no gaimbino ndiko menya I think siaka aliwa kinyawe mutamboni kwina nchambere yetawa mato kinyawa aliwa mutamboni aliulia tiri nchobi no dinambere kwa kivire stress ta natural way ari tuarea antu bamubari stressed bona gintu kuge kinene muno batumba kudira kyo pari suba ketumba getha banywenzo bi kinoronjo kanyo bangi na into bibingi bidoku ambuge bidoku ndote abikongera bari kiremere yetu ria muntu arikena gutumira madawa jaja kagita kau akona ari sasa na akona je kama thina jawe jathira kitum kuigo bamwere abari intoxicated kana ria abari high tugai high agitho agikwira story sio bantu jaja ndema kwenda kuthithia kuro kwenda gwita America kuro kwenda kwambire biashara lakini andiri effects cia ndawa iria athira bene ryo kumatokete kethirere oe gweterete na times energy ciendelea kuongereka aneno tuge stress ni tumaga antu bamwe pachukia madawa akiona gaja yote kintu kiumbo batethia lakini in real sense ititeithaia in fact kayongagira gathina untu nandi wanyu no batere gwita ngugine runene oteta kana wetio sereri kuru nyoka butwa ngugi kure thiri biashara kawa ukatuika mtu no control kanyamwaga akunda kanini mama gatuika control no yatethiko gititira ya thina tuga short term pressure ugakena tu ori lakini runene thina rero bwega sana yaliwa na tuithiretie moko mwere Teresia Meru say hi to Nina aruga enjoy mwendwa kumana Teresia Meru thank you very much Joy ndo wako na mbere kwigwa othite na mbere kuthingatiria imoko emwe rwari rwetu rwa ogoro bwa emunde kwena oyongeruga following the show it's so living bwega sana kinya jambengire riuga nathite na mbere kwa kirithagiria na mubango wisasawa sana na tugite na mbere kwetukere ndio na antu bare abaingi bakukethete sana bekwiroketheke sana nontu bwa marutano mega marauthiite na mbere kwigwa ukinenkanagira rutero rungirwa kisawa kwina mama Edina aliraithire kana rituraithire aina aranteresha mikumbune aruga say hi to Nina okay sana ni mama Edina rina aranteresha mikumbune oyo aliuga congratulations to our counselor going to see you there keep doing what you are doing bwega sana alivita toyo utero tiana nkanirito kinirita Calvin bwega sana Calvin tiko na kirekire lakini oyo kome bwega kome during the show say to kiki bwega kuna ngi my name is Arnold kumanterechia Mombasa trend in Nina you are hope to many hoyo ni Arnold alikwera you are hope to many abita nambere kwa kirithagiria na aranterechia Mombasa ini
Okay, bwega sana kwena baba ange of course bale. Tuthite na mbere kuwa tukithirikagira nontu bado ndiona chetu no akithite na mbere kuigwa igie twingatagia. Gaturathirie thina ya mathugania. Thina ya mathugania irio. Thina ya mathugania yongwe mbio. Na mbio ete magakwigwa mtu egwe na thina ya mathugania. Thina ya mathuganio tugani overthinking. Thina ya mathugania ria mtu ari na mantu ja maingi. Jari akiri yake ati gomba kuthithia gintu kiria kuthithia karaga yake thuganaia antu para baingi nya jaro ari ne jaruru bate concentrate imbi kuendelea akethero akithuganaia mwari akauga ate au angi kana ndana shari bako bakauga ate ndagwa kigiro gikigugeta ate ati tega gintu kiria kirio thayu athuganaia kintu kiu gingi kiria gikeja alafu bakara utiombo control thinking aya eke kuthugania giki akathuganira kiu kingi so they always thinking constantly ngatomba kugaithine ya mathugani na imwe no ithira ithuganiria mantu jaria anathithire kwi antu bara bethero ba ciumite muno kinya ria akathithia makosa ate onaje ya mtombo kosea akaragi curaia biuria ou aronere nkari atia ongi ari thugania ngibithero nkari atia kintu kiu. Okay, mbugito yo gutwiraga ari wita Damaris Kawiri kumara rale Kawiria Mutararia ari wena Kawiri gutwita kiathoni uturio mwana wake mandu mato kwa ndiko menya kana no wabura kini sawa kwino yo ari agari asante sana no ntuba kwina mbere kwa kuyetekira mutambo na gutu aranire nati na muno kutetheria kuthire stress tunabarikiwa sana bwega hai nina aleki kumateshia mikombone na kufuatilia doing great job mwari Arnold Kome kumatechi Mombasa bwega oyona tumaruterero onge kairi bwega zaidi kinyago nontu bobu bado ndio kwina ntu bengi sana nina bethire tubaitwaria ruterero lakini baba bengi ibagokethia bakwira muga no gukrotha werembega na ibwega nontu botutariria mantoma kogu mantoma konenie na thina chiakiri imakurikana na mantuma stress ngokwenda utwira jira maingi jomba gutunyana na stress tugio twategerera barabara na anxiety ni kukarawe hanizi utiukariria akaraba muntu gatwena butterflies ukwigo tinganirite no gothe ni kiona gintu andarangi kiria kuvuganiria muno kana gwe gintu giko stress na imantu mari kumamba kana matagare mari kumuntu omba kuthukirira na stress kana rira na tia turekana thina cha mathugani fona rira mtu ena stress sana rira mtu akarete na stress okagitakara imantu mari komba kuthukia kana imantu mari matema muntu ena stress agegwa kirutha mantu matagirite imantu tamari kwa muntu omba kurutha maybe akamenya kengomenya woma families ai wale mera families ni ena stress na hata mbomba kurutha kinya muntu aririte we kona we woma mwana oyu ena stress woma oyu na kulingana na warutha ena stress maybe mantu tamariko mara muciari maybe thaina turi mujiugu amba ona mwana wake akirutha abatiri kwewa kimenya maybe mwana oyu wake ena stress ana ibomba kwithira bena personality mwanya na nyanto ria bena stress ibomba ku react mwanya kurio ka react na kusika kando kubara basira kando akambiria kuthugania ngathithia atia kana kera ugu na kuna uri ongeno ya akaraga aimbi athuri no kithe mwana u arakara akeni ese na bangi alafu kuna ana bara bakara kire harira ora mpukire na kuna uri onge akara kuna kintu kimusumba lakini ate kwariria waja kumukosea kidogo wili akambiria kwaria kubara baga shout and then kire ana muno imirire yao njana bakara bakiruma umara setha eja karuma ukona ate kurea kurongi utumbaga kumama bwega lakini kire antobane ni ugateka uria muntu akuendelea tuga the actions kana uria muntu akabehave kuna antobara generally bethero bari antobo kenanira lakini ukona rimwe atinara jatha ithigongo bijantu babengi penja na family ciao ukona muntu aisengete kando atikeni ari wau kinyomu gitira gintu kira kithwa kimukenaia ati gukenanira ino teke mancha moja jau and then kuna uro wakaragi complain na muscle pains kana mwiri jawo kwa jote na inya
tukai general body weakness nye uno ithiriri sign ya stress na ciari wetu mbere muno kuro karakiuga ari na stress and then akauga ina acid kura wina ulcers nye mantu joja kwigukionanira tugire umone iwe stress ni affecta muthirejo irio ni affecta kinyo irio bikaya absorbed kire miri yetu na mathina jamwe ja kiu the stomach issues not yuje tawajena a factor of stress ko ibo goga itegera kinyo giitiriti wengo kura kadawa kagunyo kamnya kuna kathina gusumbwa ni thine batere ko addressed yeah. Bwega sana Rosie kumonterechia Juja rugasho ikolit bwega zaidi na okay bwega kire ontu bobo kankuri kioria nina kagitania ka tugiete na mbere kwigua twikongwagira thigonko na nyambura cio thino ithiete na mbere kwigua ikiruthikaga kagita kaingi tu na mbere kwa tukithagira muno tutie na mbere kwa tukiruthaga tabora family ringi chigiri kura maybe family yetu tutina mbere kwa tukiruthaga abora family ya barabangi bethere tubakirutha tio tutia thenja mburi tabora barabangi bethere tubakithenja mburi mantu mama no maina mbere kwa makireta stress kiri mwana na ukaya kwigwa no mareta stress ri then ata aciari muno kagitania kana ntu maybe thiongetia kinya kwena biawa bietu guragirana watu eka maybe mwanka oyo tutia guragirana no ntu ikiomo na umenye kaingi ana batiere yawa ukaya kwigwa mantu mama magira na ata aciari batiri ukabanira namo nduke mwekire hapa tuja binadamu tugitagi twendaga gwikompea muno kedo mkugenya mantu ja max muciari agategera mwana uri ungi akona gukuruka agauga undi ngenda mwana kwa karaja mwana fulani lakini kintu kiraturairu imurungu agitumba atumbire turi antu mwanya na atoere uyewa mwanya nyakiri ndasi yetu sikitishire mwanya kwina njira ina pipingi kwina njira ina moderate nebyo gatugikuriana betu ukatumuvakerewa kerwa nja yetu tikarije fulani and then tugagwikompeanithia na mtu ungi wategera fulani kugwandingienda mbithirwa mpumbija ungi yendo gikithuku muno ntikitumaga mtu akethero ari na esteem iri ndi muno esteem nura mtu ashigawa oni inkolak kana inkwaga inawe kuibwa gaciari betu gakuria mwana akimenyega we ombi mwanya na inyanja yawe iri mwanya nerenge igongwe mwaka jote yoti kongwe mwaka jojo wakuruke na tikongwe mwaka jojonge kuibwa gatukaitana na betu ko appreciate kintu kira twinakyo tugakenania na kintu kiu kinini tunakyo kana kiu kinene turi nakyo na tuge comparison kintu kikithuku ninge kikiumba kureta stress sana kwa hivyo tukitana na betu paka kinaira kigukumba ku provide nabo mwana oro kamwitana no waga kurakari lakini tio umura untu akwenda kintu kiko mukarithia ndi ukamwerithia na wakagita kuelewa ibwega kevuku manterechia fongai hawokebye sana kwira ibwega no ntubango biranga bangi ugitana mbere ko kirutaga muno ya cancel anto na muno ntu rutero ronge da chetu no akigita nambe kwigito tigagira kire cheri baba turaithete kagitania ka womba kubatha kirira kubatha ata kwina mbere kwa bakirithagiria ana bago muno kagitania kabarimichi ibega ciari betu tukendana betu ora bakari na yewa bira bari nabyo nibwega kagito gitana mwana kwithirwa ari muntu gwa appreciate muntu gukara aikinaira gintu kirari nakyo ukamura kinyarire agana ruo rujo akona no kamwira mantu kaja karagaja gisenta ye naruo bagamburi ruringe bakona mburi na sheri bwe ukabanga mantu jaku kureo tuka planning ahead ukarikana after Christmas kwena school wana bagasoka school konyawe kenera tigongo kompudiro setrete ana baba fisi ndikendenya beta school patikombe ikwingwa kagita kangipa gaciari ukathikaira kila mwana waku akuga ta mwana agukwatha akwenda kwaria tuga it's good to listen ukatuma mwana wakaigua reo no mwendete no kamuthikira na rĩrĩa utina kibwa gukira mwana antinakyo ukamwira kamunenkia na wiji utiumba kumunenkera kimwijaga expectations yuto kuga mwana agatere wa mami kagire netuga kaire uri ugakuria mwana thaiji anyino ugaga kurakari kurire akose ivwe gokamwira una ugutibui na una uibubui okay bwega sana nina ndiona Arnold Komeruga bali na aina timu yake
uthiite na mbere guturithiruga thiite na mbere guturithiria bena timu yake nyuma ya kuthoma ibuku riaku ria bura muntu amba gukabanira na muthuro. Good job kwibwega nontu bawireno ugatwera chainuchi ya kunena mabuku mamu maku na maybe bura muntu amba kwiwa ake wataga mabuku maku mbere utiarekire but mbere utie kinyagu mantu makunena muthuro kidogo mbere tutiarekeria rwari rwetu rwa ugoro kuria ntubetha gwa bena mithuro iminene sana kana muthuro uri iguru sana ukethira okwira muntu ngakuringa yani na matheo ukethia muntu akuthura ukera muntu mbio gunchubira ukethia muntu akuthura imbio thia nambe kwigichangira antu kwigwa bena mikarete no kethira muntu arithura tu wogu wana wamwirao ukali azino tu kidogo ukamwira ukethia na thurire imbiete mama tutama inambe kwa makionekanaga muthuro tugai kintu ya kawaida kiri binadamu lakini uroka ajuke muthuro jojo no uri ukomba kujonania iyo kiretaga mwanya kwina muthuro ukomba ku content muthuro jwawe na ombe kujo express ina mo better way na kwiguri utumba na tukaria muthuro itumba kwa muthuro jure to imanto amaingi kwina uri ombi una chorari ari muntu kuthura haraka lakini tukuga ka patere ku express anga na njirerete patere ikumwita na kamenyore omba ku express muthuro alafu kwina mantu jangi jarajari kire environment jajo omba gutuma muntu akarathuri no ithirinyari na stress tugire muntu ri na stress ni thewari irritable muno akaranga akithuranga inyitu into tutera turi na jau ara muntu ngakuringa akathura no ithiri watere wimbio kumanishaga tuga misinterpretation na tomba gukurimbio yongo kumanishaga kovu akathura na atere intentions ciaku cirimbi kakita kangi muntu no ethirwe ena mantu jawe cha tukigwa ja kimukeni na tumba kwariririe ande akara ikite mantu ndene tuga suppressing emotions kwe muntu akinya akaigwa tumba kwatirira mantu jo muno they explode kwigwa muntu aruma ku shout na muthuro sana netuga jana tigaria benda kintu waregire bomba kuthura atemtu tuga muntu nyari ate kumama bwega nilijo hiyo thwa jina strain anomba kwithirwa ari angry kana ari irritable ibwega na tukirekeria na ata muntu omba kana na ata tumba ukarane tubatiri ukarane na ntu babe mithuro iri iguru amwe ndo batere kwiri wantu para bari around you ukamenya muntu urethira wakaririre akeni na rire atekeni and then warike kwire muntu ibwega ukamweja time kuba tuga ukajukia time off wana muntu na thuri ukamwa time kenda omba gukal kenda omba kwaria ati thuri tubaeja time at other times nomba kuuri mbithina kana uka observe muntu tuga kwena mantu jare utumba kwaria lakini muntu natekaga akone kinyore uko behave tuga jo mantu non verbal utumba kwiro ugatega arithi atarire akuruga akari atarire agusaburu kamenya thuri kana thuri okay bwega sana nini muntu bwa rwaria rwaku ogoro boy mundi na nkona womana ati irwethire tururi kithari mukire bangi mbere tutina mbere kwigwa tukirikage nontu ndona tukirwa ruterwa rungitha chetu nithiete na mbere kwigi tutikanangiria maybe no thina mbere kwigwa ugitwiraga muntu akenda agukuwata amba kuwata ngata maybe kengo mwerechera mantu kuruki makoneni na mantu mama stress mantu makoneni na mirimo kana mantu makoneni na madhugani maingi mantu makoneni na thina cha madhugani na mantu mama ngi muntu amba kuwata ngata kwe muntu akuretiaga kethiro no onenkania namba yaku ntikomenya ugatwereza maybe na ra muntu amba kuwata na muno kirebo kuri uri yako kana mabuku mawe thireto maybe we na mawandikite bora muntu amba kwakema wataga kengo akathoma mantu makonenie na stress aria twaririria mantu ja kunie health yetu tuthira na team yakwa tuthira turi available ke social media pages yonde tuthira tuna foundation etwa Sound Mental Health Foundation iri Facebook na nyeri Twitter na nya LinkedIn baba LinkedIn ngotikiba kwerewa imbio kuna Sound Mental Health Foundation na rogo yayo ipapo logo ya ipapo no tumire message yao nya kuna namba yetu iriogo no turingire maybe no tunaencourage na njira ya haraka namba ni chenu official the official number is 07
Namba yetu i 07 96 037 994. No yo namba yakwa lakini namba ya ofisi. Wantu jonde jala kukonia health. Tuna muku jaja. Turuga the psychology of anger, the house of anger. Na tuna articles nyingi kiri website yetu. Kurio karigena go follow na nyo subscribe ukona ga articles yetu na muku jonde jaja angitoka ita. Na ito kwendi hard copies na soft copies of the same. So affordable prices by the way. Na yuko komba kuthoma na ombe ku benefit sana. Sana. Okay, ibwega sana nuntu bwa kuona kanya nuntu bwa kubanga kirendero chetu ndareke inka ichi yete neno tukero rotero arungitha chetu kuinambere kwegwa gitu tayanagiria lakini mbere gushokiria nkatho nuntu bwa kuona kanya kuya kwarania nati na muno kuinambere kwogitethagiriria bonde bara bari kiri mutambo akina Tifa kumagitho enkona bariaga kina kuina antu bengi sana barabara yetu kina mbele kwa wetu waragiria antu bengi sana kawaida lakini imbingi sana lakini nontu botha mbona tuinambere kwa twitigagira agu toka inambere kwa igwa maybe twecho akanya kaire kinyawe gwati mwanko yunge tukainambere kwa twecho akanya kengo tukainambere kwa igwa twecho anaga na twaranire mantu maingi makonenie na ugima bwetu mwiri na bora muno maybe tukubatara kuinambere kwegwa twikanagia na betu kwandarike mwagu ya muthia maybe migambo yaku ya muthia mbere tutiarekera maybe kakwa kwina nturingi anda wa appreciate maybe kanyaku no thinambere kwegwa gitumagira kuba appreciate mbere mai kwenda ku appreciate Meru TV ntu bakutha bena mipango njeje ire ku ditananto mantuja mwingi kwege mantuja mental health ambuge mental health ojura yuko wajitwe mirimo ingi no winya mental health itherwe kari stress tiri etwake stress yintu kireo na yintu kiumba kwa affect ugima bwetu bwa mwiri othai tu celebrate holidays inkorombantu bonde bakethira kucienda no kombo protect your mental well-being kintu kia muthi inkoromba ciari bakambe kwa appreciate ana bao na bakambe kwithira bari nabo njira ciagirite. Okay, ibwega sana, thank you. Na ibwega nuntu bakuona kanya kwa na kwaniria na inkadhoshe mwanya. Thanks a lot madam, umetufunza vizuri sana ibwega. Nwamu bathikire betu say hi to madam. We're really blessed ibwega sana na ntubengi sana babe yetu bakera nagiria na atia lakini ibwega kinyago murithiria wa Meru TV nuntu kuinambire kwa kiona kanya ga kuethirwa uria munati na twakarambe tukatarerwa mantuma kathomba makonerie na ogima bwetu bwa mwiri kagita atakora tukawatanya kirendero cia Meru TV ugoro thina mbere kurithiria Meru TV na twakwendera utu bwega.